Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association kumbajule manausnam kumshibenta ban kentiu ki khna pule ha kajile kai badminton badwan ra ru kajile tli jong ki school hapo ka district benta usnam ru kan penong biang ya kedumpung ile kai badminton ka batip kum ka 6 Southwest Khasi Hills District Inter School Badminton Championship arajar arpusan uba Sdang do president ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association haba ajingkran ulay tho bayak kedumpung an penong na duka arpa pra tarik hadu ka live ho tarik unai tung arajar arpasan ha Mawlangwir indoor stadium pat ka tarik bak hadu ban penpoi ki form ka nong ha ka arpa lai tarik unai tung arajar arpasan shu ulay tho ru baki kerdan ile ka jongi khna ki long ha kerdan jongi khna ki bakhat arsnam shinrang bat kenthei gandon tangka single khat sausnam shinrang bat kenthei single and doubles khat hrusnam shinrang bat kenthei single and doubles khat prasnam shinrang bat kenthei single and doubles and mixed doubles kumta sa shisian pat nakaliang ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association ka khot ka wer ya baro ki school jong ka district makin wan banishim benta ha ti ka lumpung ile kai badminton kalian jong ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association ni sokmen sibun ba ni sayo pan penong biang ni 6th inter school Southwest Khasi Hills Inter School Badminton Championship bat ki Tarik kilom 8 Tarik 8 Tarik balai putri Julai jauh namar persen bat kajaka kan long baik ha Mawlangwir indoor stadium ngilale kadi kenang ba namar kali itu ingin atlet di indoor stadium kawe murat betul de kenang ba kini yo bentangan bat kawe ka indoor stadium berada di rai pemerintah senem yang itu sekolah ni pernah menghasilkan Mawlangwir indoor stadium bat di kategoris dan di disiplin ki mengidan pun ka association kalomba ngidan ka under 12 boys and girls singles only nangta pade ngidan sa under 14 to boys and girls singles but doubles nangta ngidan ka under 16 years boys and girls singles but doubles nangta khado pade 18 years ngidan ka singles ka doubles but ka mixed doubles di kelas date pediang ya ki entry jong ni school baru kalau art tarik jong nai Julai jong ni 4%. Ini habis penong ni akan di school. Kemudian pi akan di bandril. Nilai yo penong we are like hosan but di sin mem tak di bandril. Begitu jong ni kalong ba. Ke badminton haki por ibu khamun shua. Karya district jong ni ngilap nong kam dapau. Nomor pengim dat kam yesib mentakan lapin ong snong di tau ni school. Dan reda ke jing tembek jong ni ke jing pilan jong ni lembaga ni ke Southwest Khasi Hills Badminton Association jong ni khot i school bat ngingai lembaga ni kan yarap ni kena ba sport kam desu ba ona di hata school kam desu tu di kulit kot ndai ki activities ki le bandan di le se na kani ke jing le kai badminton gidan ki ban sapau giban poi chati jakat giban poi kamse dong kamse lo bat ni ma mati pani ka lat ki video kam jam bat ka we kalong bagi tek song gidan ni tingi sotanat kum school bara ko la jong district namar haki por ki bam shwa ni judon school sport ki bara district di perlong be tan ka we ka sport bat hagal mun je kan re ki por muta kila le na ka jong ki ka ji khot jong ye ka ni ka badminton kan no bagi kemen school bara ki yo bagi sim dalan bat banang ni resi back in jit kena hampir 6 ngidan ni ngidan so district government ngidan kiwe bat ngidan to state championship ka bang ile beniship dan si kineru nila banyo ingin ile kai bet kiba ni bet tu ki bang ile beniship dan bat state championship ani bat khamsha bat jong so